Okuchondoza okukozerwa b'ekitongole kya The Guardian nukoreka ko ebicweka 20 by'abashaija omu ihanga nibatuura omu kutuntuzibwa. Abashaija barikushabira omu kanisa ya Maka Church of Uganda bekozerwa omu batandikaho enteerano ezirabahwere okuhana ebiteekateeko hamwe n'okuhuumurizana. Omulingo gumwe gw'okuteekaho enkwatanisa hagati y'abashaija abari ahansi ya entize ya Church of Uganda turiho ekigombe kugira ngu kitugitane twegesane tuhaburane kugira ngo tufune gutungura amaka gitu hamwe n'ihanga litu kugenda omu misho kandi omurimo gwacyo ninga ekikuru kyacyo ekiryo muri ekyo kyebembire no kugira ngo abashaija nitwe tumanyane abakazi bosire nibegiita bagambe ebigambo byabo ebikwatire n'amaka gabo nik'abakazi konkiito abashaija kitwire turyoko tine kyangu ekirikubasa kwemanya nawe konka erizooba nitwe twasharamu ngunita tutandike ekigombe kiitu eky'abashaija twegiite. Ekigombe ky'abeekyo bakyesire Makenke Men Colleagues of Wisdom Fellowship kandi aba babandize n'okwegesibwa bakugombya amaka. Batucunya abaana bariyo nibatubonabonesa atiya nitoheru tuyo nitwegira ki nitwebonabonesa. What should we do? Hatiya mpoho n'okwekwata tukagira ngu leka turwane ebiryo munda n'ebiryo heru byona tugire ki tubirwanise. Haleluya. Turwaniriraneho. Abashaija bingi nikwe bagenzire batyo barwo mu maka ubundi barwo mu kanisa usanga buzira okugamba ekigambo. Mwene totize ngo tugire ishazi tugire ikintu kimwe ekitwagamba nk'abashaija aho kwa Bible ne tugambira ngo orukurabana samwe kanisa ye ekaye ari ahungura umuyaga abo kwa mwene twategisire ubundi bikunda abanisamo ubundi bikurabana samwe tayi wanje twabisharinga ntubasa kombeka amaka gitu ekyo ni kimwe ekya kabiri n'emyanya yitukurgamu ntubasa kujombeka n'ekindi twerahwerane. Okuligirira Reverend Musinguzi Stephen orwe mu kugombya amaka nagira ngo abashaija bingi tubarikuza mu maramizo ahabwo kuboroba hamizo. Kimwe mu bizibu ebiri kutuma abashaija twashekererwa we have spiritual problems. Twine bizibu byo mwoyo. No mango hamwe ni murara ni murota kubi. No mango hamwe ni mwine omyoyo eri kubakoze sekiro. No mango hamwe mwine mize eyi muri kwena murugeho addictions zanjire. Abamwe ni benda bazo mu kanisa konko kuraba abahiri no shanga hatu wazo mu kanisa nyingi byo nzikorwa bakazi ada mutshabere teturiyo tetiya bahore y'abashija konka bakazi byo bija bingi nende kunare majya mu twaje nkabisho kwa mukazi ntakanyiga akuba bajya mu karenga astorana abaguza kushoma ubuhereza hatu bajya mu kwatera karubu mu kanisa abakazi bajya ngustera abakazi bageze wabo abakazi tukabasiga. Ripota y'ekitongole kya polisi y'omwaka gw'2022 nereka ngo hamishango omutwaro gumwe kanana runana nshanju nebire y'okutuntuzibwa emishango 38 n'ey'abashaija kandi emishango 133 n'ey'abaana b'aboojo abatakahisize emyaka 18 ahabwa TV West nde era akiza.